paulo ti mensahe ngayon nakiburay kadagay itang bigat. Ket, 3 believers who need revival. 3 believers who need revival. Talo nga klase itinamati ken Apo Jesus nga kasapulan na iti pannaka revive. Let us pray. Heavenly Father, bless our message this morning. Quamti gloria kandayaw, help us to focus, learn, and go home. Revive, nga ti puso mi ket nasindyan manen ti tarigagay ayat nga serbi Apo ken ka. Help me to say the choicest words, right words. Give me divine utterance, that I could speak the words in relation nga makarelate kadagiti bibiyag tunggal may sa kada kami. Kuray pa'y kadagiti agbuy-buya. In Jesus' name I ask, Amen. At tubo tayo kakabsat. 3 kinds of believers who need spiritual revival. What is revival? The word revival comes from 2 words. Re is a prefix which means again. And viva means life. Life, biyag. Life represents regta, tarigagay, ayat, kinagaget, kinapasnek, kadagiti banbanag nga na espiritual. The things about God, about the church, about the Bible. Sa lugsudang man, dayta kaabay mo itata. How is your spiritual life? Nakay nga buy-buya. How is your spiritual life? We are not talking about physical health this morning. Perhaps you are physically healthy. But it is possible that you are physically healthy but spiritually bankrupt. Spiritually sick. You are physically healthy but you are spiritually sick. Masaksagit ka tin spiritual. Perhaps you are financially okay. Okay ka ti na inmaterialan but you are spiritually bankrupt. Are you with me? So how's your spiritual life today? On the other hand, uray masaksakit ka physically, if you are spiritually healthy, you are okay. Amen. Kunana di Bible, the spirit of a man beareth his infirmities. Dayjay kanu espiritu ti may isang tao ket isut mangdala dagiti adu nga sagsagabaan na nga physical nga saksakit iti panagbiag. But a wounded spirit who can bear. So uray masaksakit ka physically, just make sure that you are spiritually okay. Uray awam ti adu nga makukwartam ita, sino kada kayo ti awam makukwarta na ita? No okay ka ti spiritual, okay ka pa rin. Do you agree with that? Alagat na pintas mo te, spiritually okay, nga adot kwartam. Ngamhanagang kanayon, takan kanayon most of the time, awan unay makukwarta. Kumusta man nakaabay mo? Adumat na, kumusta? Isungbat na gat kaston, awan unay makukwarta ita. Awan ni gatang tigas, bagas, kan agas. I want you to see the value of spiritual life. Di relasyon mo ti Apo, di pa nagserbim ken kuana, day tagakabsat iti kapatgal. The value, your spiritual life, deta relasyon mo ti Apo, it matters to God. Analang tirik na ti Apon, nga nantad ti biyag mo, nang isalakan ken ka, ket nagadayo mo ti pusom ken kuana, analatrik na ni Apo Diyosan.
Inikan na ka dagiti sinumbatan na dagiti prayers mo. Inikan na kat napinta sa pagubraam. Nga isot and enjoyer. Naggapo aming kengkuana. Anala treat nanan kakabsat nga naggapuan na digita. Kat adayo, tirik na, pusong kengkuana, kan backslider ka kakabsat. Anala treat na ni Apo Diyos. So, your spiritual life matters to God. Amen. Kat hamo ko maipalubos nga malpas dito message nga haan nagsubli di napintas nga langan-langan mo iti Apo. The value of spiritual life. Kasanulangan ng kakabsat dagiti ay ayatan tayo iti biyag. No daan believer na kapamilyayo. Kasano dalangan nga maya si ti Apo no sikakat adayo kamat iti Apo. Do you care nga dagiti kabagyam maya si dagdati Apo? Do you care nga dagiti members ti family? Kat maya si dagdamat ken Apo Dios. Kaputa isuti pakasarakan dati usto nga biyag. Do you care? Among no apeng hamo maya si dag siguro ti familyam iti Apo? Fuera de los buenos, kaputa backslider ka. Adayo ka. Awan spiritual strength mo nga mangawis kadakwada. Handa makita ken ka iti na espiritual nga regta. Hello? Amen. Your spiritual life is important to your family. Is important to your unbeliever friends and relatives. The value of spiritual life. Are you listening? Halang at spiritual life mo, it matters to God. Your spiritual life is important to your friends and relatives. Your spiritual life is important to the church. Dayti ka adu tayo, kan adu kayo pa yung kakabsat ng backslider namin tinaduma. No kumaamin tayo, kat we are active like we should be active. We should be giving like we should be giving, praying like we should, winning souls like we should. No kumaamin tayo kakabsat, kataktibo, kaputa na pintas, spiritual life tayo. Imagine how our church will make a difference in our community. Ngayon no ado dagiti member ti church nga masaksakit spiritually. Kasapulan pa nga inka bisitahan tapno umay makigimong. Palagi pang tapno umay kapilya, apay awang kadnakom na nga na espiritual, di na mo? Di na mo kakabsat nga dagi mo, uri ad-join na ko mat live stream mo luso. Ngam apay kakabsat, gaputa spiritually down. Spiritually sick. Hello, brethren? Your spiritual life matters in the church. No kuma nakapimpintas sa spiritual life mo, di ka, wow! Adda ka ko mga agawis bisita, again, amen, ag soul winning, ni Ma'am Rosette, nakita kay in post na nga picture, idikalman. I hope you're watching, ma'am. Kat ije hospital, napan nagpa-check up sa, kat at the DJ, what do you call that? I-support na nga magna? Walker. Kat naman pa she is physically sick, di picture kakabsat, soul winingan na di pada na nga pasyente. Amen. Datayo nga daduma, at the influence mo, nagadut gagayem mo, di maawis. Amen. At the influence mo, di ka makaawis. Apay kakabsat, because you're spiritually down. You're spiritually sick. Amen. Your spiritual life is needed in the church. Nawatan nyo kakabsat? Amo ko may palubos nga malpas ti mensahe ita, nga haan nga mariing ti spiritual life mo, ti dadagsen mo, ti initiative mo nga giragpat, agyasideg kadagiti tao kinaputa Yesu Kristo. Spiritual life is valuable. It matters to God. It matters to your family.
It matters in the church. Spiritual life is valuable because it matters to you. Amen. Si kalangan ng ti mga sestibagin, uray nabsub ti tiyan no empty tapuson, hana kumpleto ti kararwam, hana naragsak ti kararwam. Uray adu ti social connections tayo, no pur ti spiritual connection tayo, hantay pudno nga naragsak. Uray adut gagayim tayo, may liwliwag tayo ti problema tayo, no daduma, ngam awan kas ti apo kakabsat, nga isot pa kailiwliwagam ti problema, nga ubuna nga makaawat, kan makatulong, makasaranay, king ka. Your spiritual life matters to you. So, kakabsat, if there is one important thing that you should never lose, it's your spiritual life. Deta relasyon mo, connection mo ti Apo. Of course, no, adayo ka ti Apo, hanga na pugsat di relasyon mo ken kuana, ngem di pa nakayadayong ken kuana, it affects your relationship with God, your family, your church, and your life. If you are wise, you would not allow your Christian life kakabsat nga lumamiis wano mayadayo ka iti Apo. So kada kay nagbuy-buya itata, I don't know no nabatad na lawag, that it sounds, but I hope that the Holy Spirit of God is talking to your heart, to all of us this morning. The number one principal kay rugi tayo, umuna deti relasyon tayo iti Apo. Amen. And praise the Lord, I can see in your faces, many of you are struggling in life, but you are pursuing your relationship with God. Ambok nga adot pag-is-strugglean nyo, I am aware to some of the struggles of many. Because you message to me, you tell us and inform us about it. Nung di pang idayawak, iti Apo, uray adot dagiti struggle yung di pa nagbiag. Napingot lata, iti pa nang porsuyo kini Apo Diyos, iti pa nagbiag. Amen. So who are the three believers who need spiritual revival? Number one is the weary believer. The weary believer. Weary. W-E-A-R-Y. Weary. Anong ka lang sa unti weary kakabsat? Nabannog. Sino kada kayo kakabsat ti feeling na nabannog kan? Nabannugan kan. Itayag yung manti imayo, honestly, kapsat. Physically, mentally, emotionally, spiritually, you are tired. Are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and round? Are you tired? Damagan mo tagaabay mo. Are you tired? Isaiah chapter 40. Isaiah chapter number 40. Dagayong tagalawag kanda dumapay sarat sa balik feeling na no dagad ti aya. Kasi buy-buya kay ladjay. Alagat dakkel mo taano siyo ang buy-buya na tadjay kakabsat. Kasi no siyak ti spiritual lang ti pagsasaritaan sa balik kan gidyat jerik nam nga daka di ulit ti kapilya nga sangsangum ni pastor. Iso nga maibagat nga dagay nga agbuy-buya na anos kay mat. Ngam sa bali mat kakabsat digiti agbuy-buya gaputa kasulit nat umay ti kapilya. Sa bali nga istorya di jay kakabsat. Okay? Isaiah 40. Kunana diti verse 28. Di kaaya naamuan page 824. Okay? Di kaaya naamuan, di kaya nangeg nga ti agnanayon a Dios iti Apo tinamarswa kadagiti pungto ti daga. Biblical gayam ti pungto. Sulat barangay biblical. Okay? Pungto iti daga napananan.
Verse, saan ako mapoy, ket dimet mabannog, awan ti makasukimat, iti pan nakaawat na. Isu ti mangpapigsa, iti nakapoy. Ken iti dayjay awan ti kabaelan na, isu pawadwaden na, iti pigsa. Uray pa'y digiti ubing, kumapoy danto, ken mabannog danto. Ken digiti agtutubo, matuang danto, a matalipupos. Sino ka no ti mabannog? Sino ka na kayo ti feeling na ubing pelang? Ubing ka pelang, kapigpigsaam. You see, ubing tupay mabannog, siranto laking kan nga na ubing. So it is a physical reality that we all grow weary. Ngayon di pagsasaritaan tayo kakabsat, kat pan nakabannog ti spiritual. Iso dati Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse number 9. It says, dito ay yung arud mabannog, iti panagaramid, iti naimba. Tainton tiyempo na, ket agapit tayo, no saan tayo nga maupay. At da iti talong kakabsat, nga meaning iti weary. Okay? Umuna kakabsat, di balikas nga mabannog. Okay? Ti mabannog is to lose strength because when you exert strength, you lose that strength. So you are depleted. Di energy nga daking ka, di pa nang i-exert mo, ti trabaho, mapukaw. So you feel physical exhaustion. Kasla kumano itang alawas, basit titurog, ado nga trabaho, ado nga tinurong, biyahe dito, ikan dijay. That is energy. Nang runa kakabsat, no nakurang itimpapaunag mo nga nutrients, what happens? You are physically depleted and exhausted. Deta ti kayat nga sawan, iti mabanong. Kat anak kasapulam kakabsat, no kasta nga si kagat physically exhausted kan depleted, anak masapul mo no kwa? Anak masapul mo? Energy. Energy ti masapul mo. Apay nga energy ti masapul mo? Pumigsa ka. Napukaw mo, katap nun pumigsa ka. Listen, when you are serving the Lord, involved in the ministry, and you are winning souls, and you have many problems in life, you lose spiritual strength. So anong kasapulang ita? Iti spiritual life mo, you need spiritual energy. Kasapulam iti pigsa nga na spiritual. So, in the physical aspect, okay? In the physical aspect, when you lose physical energy, anat aramidam tapto agsubli ti physical energy. Ano aramidan? Aginanaka. Maturog. Sa bali mo tayo turog, naturog, kat di mo't nagbannog. Hana masapol ti physical energy, di jay kakabsat. Maatake di jay. Okay? So you need physical energy, maturog ka, ginana, anabay? Mangan ka. If you want spiritual revival and you feel that you've been serving God and you are suffering in life and you have many struggles, do you know what you need? Energy spiritual. So masapol mo ti rest. Spiritual rest. Anak ko na ni Apo Jesus di Matthew 11. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So spiritually, when you are drained, do not confuse the physical energy and spiritual energy. When you're spiritually drained, ano aramidan? Inka iti Apo. Pour out your heart to Him. Casting all your cares upon Him. And Jesus said, you will find rest. Mainanaan ka. Oh, agpaiso nga makatulong kakabsat, nga adada kakabsat ti Apo, adada kagayem mo, nga mabalin nga pa kayo penam,
ngem awan kas iti Apo kakabsat, because only God can truly understand and interpret the heaviness of your soul. Do you believe Amen. that? Only God can truly interpret the heaviness of your soul. And you know what? Doapay nga, masapol nga inka aginanakan ko na, babaan di pa nagkararag, and pour out your heart to Him. Why? Because God is in control. Kat no adu dagiti struggles mo ita nga kaslahan na mapugpugsat kat permi nga ma-down kan spiritually kakabsat. Haan lang nga physically kasi 3 times a day kamo tamangan napigsa ka. Ngam in your inward being talaga nga mabannog kan ti pa nagbiag kakabsat. You pour out your heart to God. You know why? Because God is in control and God's timing is perfect. Amen. Mabaling nga, awang pa'y ti paglawlawagan na ita. Ngam adanto time, nga ti Apo kakabsat, i-deliver na ka, kadigita nga struggles mo, kat at the moment, you need Him to sustain you through these troubles and struggles in life until the timing, the season is changed. Nobody can help you but God. Amen. Iso nga, you need rest. Inka iti Apo. Agtaraon ka, kadagiti sasauna. Do not overthink when you have burdens in life. Because the more you overthink, the more na umay ti adu, nga sasalo pa nga panunot. Confusion, doubts, fears, anang arudan no kastoy, kasanon, awanan lang ko kaya ito, jaksakayan, nakad-adu. Do not overthink. Amen. Ti kasapulam ket sumagmamanulaan nga bersikulo ti Biblia, prinsipyo nga naisur, you don't need many things to think about. Because when you do that, you are overthinking. Amen. Kasapul mo lang sumagmamano nga kabsat, nga hope verses, promise verses, nga isuda iti kitam, panunutem, klamarem, pagbiagam, and if you dwell on the Word of God, the Word of God will take care of your mind. No iposisyon mo ti puso iti sa uti Apo, jay sa uti Apon tot makaammo ita panunot. Who among of you overthink sometimes? Di kina-overthinker mo, di mo pa'y ma-assessin di husto nga sitwasyon, di problema, na simple lang kuma, ngam gapot kina-over mong agpampanunot kakabsat. What happens? You are crippled. Nagplaster di panunot mo nga mga assess di sitwasyon, mang-evaluate di problema, tapnon nalakam la kuma kakabsat, nga i-manage, nga di mo ma-manage pa, because you allow overthinking to take charge. Do not overthink. Amen. Iso nga mabannog ka because you overthink. Ang kadi Apo. Amen. Ibagam deta, overthinking mo, ibagam amin kingkwana. And then, go to some verses, hope verses. Inka ijay, Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Lord, I claim that you renew my strength. Inka ijay, anapay, Psalms 27:1. Surat yun di kita kakabsaan. Anak ko na na Psalms 27:1. The Lord is my rock and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? So di makitam ka deta kakabsat, inarrow down mo nga minjay panunot mo, kadijay dapat nga isut pampanunutem laeng. The rest kakabsat, wag mo nang isipin. Do not overthink. I'm still in my topic about weary, ha? I am careful, baka umadayo ako but I'm still in my topic. Adu ka datayo ti mabannog spiritually because we don't know how to manage weariness. Antay ammo no kasano, kasi kung nabannog ka,
kakabsat ka, di ka magpapanunod nga, inak man na ina na basit, inak man lamangan, tapnon pumigsak. We don't know how to manage physical weariness. In the same way, we don't know how to manage spiritual weariness. Nawatan nyo kakabsat? Di ka sa pulam lang kakabsat, energy. Di ka sa pulam lang, sound mind. Ngayon, awan king ka DJ, sound mind, awan di energy. Why? Because you overthink. So, di aramidam kakabsat, kasla di dyan ka, manganat ka na, mangan ka, magpabigsag ka, agatas ka, isot ka sa pulang, ensure kita. Ano pa eh? Diabetasol, boost, anything that will boost your physical strength. Maturog ka, sang kabatit, tapno to na makaring ka, presko ta panunot mo. That's how you manage physical weariness. In the same way, you should manage spiritual weariness. And the way to manage that is pour out your heart to God and center your mind on the things of the Word of God. Okay. Let me show you an example here. Okay, alam man deta camera. Alright, last Friday night, miniting ko digito para handle ti camera tayo. And supposed to be tatang may action dan, may applikar da, but because of lack of courage so nga. No mapansin nyo kakabsat, there are times nga no agak knowledge sa, so nga kinorek ko dito itutok mo ta camera, ti may sa nga prinsipyo ti photography. I am not a professional photography. But common sense will tell you that in photography, focus on the subject. Eliminate negative spaces or dead spaces. Di kayo makita nga ijay uray DSLR ko na dan sa tayo nga camera at the feature na nga dete i-focus na ka nga subject ng blurred ta aglawlaw. Because tunukinitam di picture kakabsat, psychologically, mas napaw-power ti dating naking ka nga di la subject ti na focus kat blurred di aglawlaw. Kesa no, agdaak ditoy, kat clear amin deti kakabsat, awan unay power di langat yan ta picture. Amo yun apay, nga uri at the Biblia, umay ka magigimgimo, kasla awang power di kita sa uti apo, because there are so much things in your mind. Dead spaces. You should not be focusing at. So awang power naging ka, DJ sa uti apo, the subject. Oh, kada kay nagbuy-buya tap to ada idea yo. I-focus mo man dita banda dita. Sige ta. Focus mo ha. Kat lumawatan yun, hindi magpakita. Amoy pag-focus ti subject mo na okay? JC ling di alam. Oh, dalabasit maalam dita. Is that, kada kay buy-buya, is that a good photography? Tagay nga dato, is that a good photography? That's poor photography. Kasi nung pinadevelop mo dita, ano to muna nga ibagaw? Yan na, di ka tayo takot-takot siling team focus mo. Ano maalam ta siling? Do you realize na amo to api mabanlong kat spiritual? Kano na banlong kat spiritual? Ulit, basbasa kat Biblia, kamo ba hanag sinting kat energy nga gabuti ako? Because you didn't know how to manage it. You didn't know how to manage your weariness. You overthink. There has been so much negative spaces. Oh. Idan yun ni Nehemiah kakabsat. Idi awisan digiti oppositionist. Kat among no, at ang kontra. At ang plan-plano ti dakes nga mangpardaya kat mangdadakel tinapintas nga panggap mo. Uri kasunod kinatunod mo, at alam tamang panagkintayad kakabsat. Hanggali. Because you don't know the power and capacity and ability of your enemy at times. And you don't know the damage that they can do. So, di panunod mo ko na, ako isun di pagduelam. Nang amuyo kakabsat, Nehemiah was good in spiritual photography. He knew how to focus on the subject. Hindi ko na ni Sanballat and Tobiah, ako na daging ko na, umay kami to
He did not pay attention to them. He never gave time to them. He just told them, I am doing a great work. He was focused on the subject, the great work. Hindi niya inintindi sila. Hindi niya nalintana, hindi niya inisip. Nag-focus lang siya sa gawain. I'm doing a great work. That's how you manage fear. That's how you manage spiritual weariness. Nawatan tayo kausan? Oh. So, kung dituin, ito yung tatype ko, dirabi nga ko, pa sa punan. Anyway, focus on the Word of God. Ingkay tiapot pagpukusan, isunan. Do not overthink. Do not over-ruminate. Ruminate ko na yun man. Anong ruminate? Ti-ruminate ka kabsat, kasta dete karnit baka. Dete baka na agarab. Katuno na kato ko, Brother Hakubo, ano brother na DJ inarab nga ruot. Natingatan na. Oh, datayumot kami kakabsat, tingat-tingatan tayo, problema, arikot, kandagiti ado kakabsat, nga na imbang abanat, tiba nagbiag, dead space. You should not overthink. You just focus on the Word of God. Not what your eyes can see, not what you can feel, but dwell on the Word of God. Alain nyo, deta kakabsat, ibagak kada kayo, that's how you manage spiritual weariness. That's how you manage the fears that you are going through. So, deta kakabsat ti weary. Ano ti umuna nga Ilocano weary tayo? Sino kada kayo tinabannugan kakabsat? Nabannuganan. Anong pasapol yun? Nabannugan kayo? Spiritual revival. Okay, may ikadwa kakabsat na meaning ti weary, mauma. Talo na, di ba? Yeah, mauma. Timat mauma kakabsat, hanga na bannog. Ngam nauma. Nasuya. Bakit? Iso na iso. Kitang man takaabay mo kakabsat. Ang kaimot na nauma. Ang na makauma tarupa na. Amman. Sika mo na. Ngayon, apay natiin na po yung kakabsat kung dito yung mauman. Why? It's about mindset. Mindset natin yan eh. Mga Pilipino. Si Amerikano ko sana kaya tiin na po eh. Kasano nagbalin nga ti ministry ano makaumagan ka? DJ ti salud-sudong tabagin. We aren't managing weariness, ha? No, dimteng kan ti time nga, deti umumay mo't kapilya kat mauumakan. Di ba? Mauumakan nga makakikita kanya ako na pastor. Mag-uumakan ti preaching. So, na iso. Paglitikaw lang, ibagbaga ni pastor. Giving. Soul winning. Church attendance. Ti panunutem, kasano nga agbalin kanya, nga ti panagserbit ti Apo, saan nga makauma? Nakawatan nyo, DJ kakabsat. Deta ti husto nga saludsod. How can I turn the ministry into something delightful for me? Kat saan nga pulos, nga agbalin nga makauma kanya? Nauma kayo ng soul winning kakabsat? Among ta Kristiyano na nauman ng soul winning, napigsamot kakabsat, yung ano may mag-soul winning. Nauman eh. Nabannog nga nauma. Nabannog ka dagiti ado na stress ti panagbiag, kaya na-press pressure, sapay na mauma diyan, aramid na nga na espiritual, naggagbatan, nagtugmok, nagblenden, di bannog na ti ado nga stress, kaya pa nakauman at na espiritualan, di ka talaga nga naumayan na kapsat. And exactly, in reality, kastal ti kasasaad ti dadong mga members iti HBBC. Kung api nga na magigimgimo, nga na magmantod ti tithes, nga nag-soul winning, mabaling nga naggabot ti doa. Stress, kaya't mo nga, i-relax na stress mo. And, ano ba naumakan ka kapsat, nabayag ka nga miyembro, 15 years ka, 20 years ka, kakapsat,
uray na bayag taguman, hangga dapat mo uma. Hamo dapat ka uma kakabsat. So anak aramidem nga rod, kakabsat, no nauma kamutan, agat deti ti aramidem mo. Intayo kakabsatan, ijay, Psalms 23. Psalms 23. Oh, deti ti klamaremon kini ako. Psalms 23. Napintas deti message tayo, makarelate kayo, mga kakabsat. Yes, Psalms 23. Kuna na ti uno. Ti apo ti pastor ko, awan to ti pagkurangat. Wow! Ipaidanak ka dagiti nanasbang apagaraban. Idalan naktisibay dagiti natal na nga dandanog. This is an analogy and figure of speech. Nakas di karnero, ipaidana ka dagiti sibay ti dandanog nga natal na nanasbang apagaraban. 3. Pabarwen na daytoy deta ti dawatan ka na po Diyos. Amen. Ano di sa lugsod iday? Kasano apo nga deti pa nagserbik ka kat saan nagbalin nga makauma kanya. Among ti dawatan ka na po Diyos, apo, pabarwen ti kararwat. Pabarwen ti kararwat. Apay nga di kararwam ti mapabaruhan na di ministry. Kasi ti ministry, danto na tagtoy kakabsat. Hanasyak ti masukatan. Amo ko na mauma akong pastor, sukatan tayo. We want something new. Hello? You don't need to change me. Dito kapilya, among to no first time tayo, ako sa balin to feeling tayo kakabsat. Alam to no after 1 year, awan, nung umakay tuman, ditan. Hello? Oo. Di kanto na tamang tugaw, nagtugaw ka nakailag, kanto man nagtaan ka sa kung kunami ka da engineer at tagatawa kang di kalma. Sige ito ginandam naman. Kuna ni engineer dino, kuna na. Pastor, deti ti bagay ko pagtugawan kuna na. Yan na kuna, diti mesanin. Uwang kuna, sekantong asyer, di tito. Di kag genjeli ko tahan na ka makikita nung sigurado mesa. Of course, physical exhaustion yun. But look, the ministry will always be there. Dito outreach state na bintang, ano masukatan dito? Sarat, ano masukatan? So, sikat mauma, haan ka dyan ministry, problema. Right. Dayjay pa nakaumam, ti problema. Amen. Example, no mauma kat marunggay, aglalalo kakabsat no diabetic ka. Magaling nga ron kakabsat, ikatang tamarunggay nga diet mo, kat diabetic ka na nga ron. Naawatan nyo? Mindsetan ta sarili. Nga dapat di marunggay, hangka mauma. So the ministry will always be there. I will always be the pastor by the grace of God. Choir, still singing. Orchestra, hangkay dapat mauma. Ushers, hindi dapat kayo masuya. Members, AV, hangkay dapat mauma. So anong dawatan ni Diabo? You cannot change the ministry. So you have to ask God to what? Renew your heart. Pabarwenti kararwat apo. In other words, restore unto me the feeling of the first time. Apo, malagip ko. Kasi kunanan di Bible Revelations, ano di kunanan? Thou hast left thy first sublika. Ibig sabihin, the beauty, the feeling of the first. Apo, malagip ko, ididamok ng Kristiyano. No alas 8 tigimong ako, alas 7, adak sa Jayon. Amen. Amen. Tatta apo, alas 10 ang kasumangkot. Maguyuguyod na sagat na maban. Among tinapasama kingga na umagaan. Right. Ang kaya Amen. naman no, siguro na umagaan. So ask God to restore your soul. Lord, restore my soul. Give me the feeling of the first time. Renew my burden for souls. Renew my spiritual life. Renew.
pabaruan tayo kakabsat, iba ka man nakaambay mo, you need spiritual renewal. Expire ka. Oh, yeah. Kasi mabalin nga, Daddy, spirit mo kakabsat, nag-expirean. Kas lamang mat kuma, okay, kita nyo Pag mixan tayo na tayo, nabanog ka na umaya kakabsat, nangang ka ita. Detakin na mo ita, pinapigsana ka. Ngam haan tong bigat di dayon, ag-expire. So, gari na biitay nga maturog. At di kada kayo kakabsat, maminsan na mga turog makalawas. Alam mo, naturog kat Sunday night, tagaring kat Lunes, diretso ang ka naturog. Wow! Alien ka, Patrick. Pagka gano'n. So, same thing kakabsat, ti pa nagserbi ti Apo, hantay kaligtaan, nga dawatan ti inandaw, nga pa ng pabaro ti Apo. 1 Corinthians, though the outward man perisheth, yet the inward man is renewed day by day. Amen. Lumampay ti makindaan, daan nga kinatao tayo, our physical being, kahit mabanog, ngam di makin unod kat mapabaro. You get fresh inspiration. You are freshly inspired, you are freshly excited. You know how to rejoice in the day that the Lord has made. So ano aramidan? Ask the Lord to renew your heart. He restoreth my soul. Ano't aramidan na kamsat? Focus again. Every morning, do not overthink. You just need some few biblical precepts na mangiset ti mind mo to have a winning spirit and to have a productive mind. You need those verses to set your mind. Amen. What are those, Pastor? For example, set your affection on things above. No, puro earthly, puro worldly latat pampanunutom kakabsat, hang ka lang nga mabannog, iyaw awan nakapay, deta na panunod. So, mutibigat, nakariin ka, okay, umuna nga lagi po ang Apo, I remember today who I am in this world. I am a citizen of heaven. Amen. And I have earthly obligations. But Lord, you are my King, my Lord, my Master, my Father. Rule in my life. What are you doing? You are communicating with your headquarter. And by communicating with your headquarter, ano mapasama? Mapabaro ka kabsat, di pusong di pa nag-certificate. I hope you get the idea here. Do not overthink. Eliminate, diminish, dead spaces in your mind. And just focus on few Bible verses that sets the mind. Ngano naisip di panunot mo, ikan nakati panunot ka kabsat nga naanigta, panunot nga the initiative na nga spiritual, panunot nga mamagbalingking ka nga productive iti day tanganda. Amen. Remind yourself na kunang Apo ita sa dinuman na papanak, pabaruang ti pusok nga gibunong ti gospel trust. Amen. Mindset will create initiative. No naiset mo ta panunot mo, what happens? Duray na papanamon ko na, Apo, nagaspan, kas na idi, napangka na panak enta Robinson, di magas kang pila Edward. Gimata nga, kasi naadal ko gan Pastor John, dati nga mindset, iso nga, makita mo, sabsabali di ko na, kasi ada mindset na eh. It's not overthinking. Ada na sumagbamano, di panunot na, and that's where he focuses on. So kakalahan na mabannog, ti pa nagserbi na ti Apo. Kasi ka mabannog ka, doon ko na yung pampanunutan na dapat. So, napaan kami ni Robinson? Kaya, himata nga tayo gatas. Oo. Dahil agla ako, kung nagyak mo, guibuya ita. Baka guibuya ka, ha? Taga San Nicolas. Kaya, kunana, pastor, ay sir, kunana nga introduce king ka, tuwing ka, deti baro nga product miti Ensure. Oo, pangita na nakabsat. Hindi na lang sales stock na, himata nga ka. Okay, di, nangala ako, hindi mapang na magbayad doon. Nakabayad ako. Gaputa mindset. Apo ko na. Kat nagsaya at dete,
panang-explikar na kanyak ti product na. Ako nga jakmat nga na-explikar de ti product ta ako. Amen. Na, makita ka, sa productive ka, you can produce. No, ada mindset, doon ay pampanunutan, mo malaglagip detan. That is the problem. Manage your mindset. Your mindset will take care of you. Amen. So, kung natin ni Edward, guri ka. I reached down to my gospel tracks. May asa ka sa duwadad jay. May sa di gospel tracks. Samang ko into doon. Well, I appreciate you explaining to me that product. Adamot kayat ko nga itod king ka nga, nasisisita nga product. So, indod ko di gospel tracks. Kat gaputa store, hanggang nga masiran ka kapsa, ti ko natingwa na, I am a pastor. Kat ada live stream may agbuya kan to. Inita na, ano tagan church yo? Kung sana Bible Baptist. Agat atendak Baptist, idi ubingak ko na na. Wow! Oh, agat atendak Baptist, idi ubingak. Kunana. Tagano ka kung nagkat sa Nicolas. Oh, alag, buya kan to kuna. Napana kong kakabsat. Hindi agda tanong ka na. Agdi drive up ko na. Hindi kapoy ko nga ng business tay product ti Apple. Jacqueline nalat-nagan na. Cellphone number na. Apay, nakurang di focus di panunod ko kakabsat. It's all about focus. It's all about mindset. Subyang. Iso nga subyat to. Nakamuno, the time to nurabi eh. Yes. Inakto man aging gagatan ti ensuro na ako. Ang ginimisis. Tabalag isunto pelat in charge ijay kat alak to tanagan. Nagtagasan ni ko nasa DJ ng opportunity kakabsat. Ang mundo apay nga, we are losing opportunities and we cannot allow weariness to be our excuse. Because opportunities are passing. Nagadong agundaway nga nagsasayaat, but we didn't know how to manage our weariness. We just let the opportunity pass. Amen. Kakabsat, I believe weariness should not become an excuse. Amen. We should learn how to manage it. Amen. That's a good preaching. Amen. Mapanlog tayo physically, pero dapat the sound mind tayo. Kakabsat nga, makarealize nga po, hangko ipalubos. Kita nyo, di kanya kakabsat. Dati may isang mother ko na ganyan, na ospital. Pastor ko na 50 nga gospel tracts, timbunong ko di ospital. Opportunity. At da di ospital, mga nagisaksakit na pinampanunod na. Hang na DJ, gastos na pinampanunod na. Mabannog ka, dahil pila pa ng panunod mo, dagat ospital, at awang kwarta, mabannog ka. Hello? But, you should know how to manage weariness. That is a command. In bilin di ako, i-manage mo ta weariness mo, kunana. Yan ang kunana di Biblia. Let us not be weary. What does that mean? You have to manage weariness. Hangka dapat mabannog, kunana. Hangka dapat mauban. Kahit na nasawan, sursurwan nga i-manage. Tapan nakabandog mo, good pa nakaumam. Because opportunity is before you. And you will reap if you faint not. So don't faint. Kahit na nasawan, manage your fainting. Amen. So nga doon ko kadakit di agawin, dumagastot brass, manage your fainting. At pinta ako ko. Hello, are you still there? Amen. Kat inikan natin ang ti apo, ti biblical guide how we can manage it. You see that? May ikatlo kakabsat, nga meaning iti weariness, hala nga mabannog, hala nga mauma, maupay. Yes. Maupay. Maupay. Tingnan na song deta maupay kakabsat, na disappoint, na frustrate, maybe because of failures of the past. It's coming back. Upayan na kamutin kakabsat at patpatuloy. Maybe awan makitam nga resulta di aramidem. And that's really hard. Because after many weeks and months, nagsolwining ka, nagibunong ka trucks, you're doing the work of God, and you don't see any fruits, result of what you are doing, at the tendency di puso nga, ibata mo and try another one.
Nawatan yung kausap? Because you might say, well, hansaman ang bunga dito. Mang fathers tayo sa bali. Umay, di pa nakaupay. Damagaman kaabay mo ita. Maupay ka ka din. Maupay ka ka din. Kaya kung malababon, sino ka dami ti makarelate ka dito message sa ita? Amen. See? And again, hantay mabalin na ipanubos nga gapulang di pa nakaupay tayo, ti may nga banag, na minsan tayo ti may isang opportunity di biyag tayo. We have to manage it. After all, naisurumat kada tayo nakabsat, how we should view our disappointments. Hanap na andal tayo, disappointment is God's appointment. So dapat di panunod mo, di gijay kakabsat, iti i-meditate tayo. Amen. You know? Maupay ka, again, because you do not see any fruit and result of what you are doing. Maupay ka kasi no kitam ti sarili, hamo ka ba ilan diyan aramidem. The feeling of inadequacy. I feel I am not capable to do this. So, naupay ka, kathan ka nga nagpatpatuloy pa. You need spiritual revival. Spiritual revival happens no DJ Bible. Revival is revival. Say that with me. Revival is revival. Ano revival? Go back to the Word of God. And by that we mean, digijay, sumagmamanula ang kakabsat, ng umdasda, nga mangiset ti panunot mo, tapno ag subli jay nga simbeng nga panagpanunot ti God. Nga nalakam nga asesan di sitwasyon, ma-evaluate mo, kat nakanaka ka nga makapagpanunot kakabsat, no kasano nga i-manage mo deta nga banag ti panagbiyan. That's what you need. So you need the Word of God to enable you, to help you, to equip you, how to be able to manage all of these things in your mind. Amen. As I close, I bring you to several verses. Matali mo daw. Okay? Ay, dapat kayo may isa, kakabsat. Okay. Upat. May kapat. Nga meaning ti weariness, matalimu daw. Matalimu daw. Matali mo daw. Well, faint ko na nangamin. Yan, correct. Faint. Oo. Kinaman lang kakapay mo, baka pupurpurawan ka kakabsat. Uri hamot na po daw ng pupurpurawan. Are you with me? See. So, matalimu daw ka. Apay nga matalimu daw. Mabali na kurang turong. Low blood. There are some physical irregularities sa kanyang dugo that cause him to faint. So you have to deal with that problem. Ask yourself, why am I fainting? Apay nga sila matalimu daw ako nga dede. Awanan. Hanap makapagserbin. Awanan. Ask yourself why you are fainting. Evaluate the situation. Go back to where you have lost it. Find out what is gone. Renew it. Replace it. But again, let us not be weary. Hantay dapat mabanog. Hantay dapat mauma. Hantay dapat maupay. Hantay dapat matalimudaw. Your spiritual life matters to God. Your spiritual life matters to your family. They need you to be spiritually strong. Your spiritual life matters to the church. Your spiritual life matters to you. Amen. We are not ignoring the fact that this is a reality. Hindi natin sinasabi na i-ignore mo nga nabannog ka. Because ignoring that you are weary will never help you. You have to acknowledge. You have to assess it. Pray. Ikati sa utiyapo, ask the Lord, restore my soul. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kakabsat, praise God for our building. But do you know what this is? This is an opportunity. Opportunity to what? Opportunity to invite our friends. Ngumno, agpapatay katatat spiritual life mo, kasano ka nga makaawis. Let us not be weary. The command is,
Do not allow weariness to take charge. Learn to manage it. I-manage mo tapan nakabandog mo. Panakaupay mo, panakaumag, panakasuyang, panakatalimudaw mo. Babael iti relasyon mo iti apo. Lord, bring you my Amen. sabi ko matagawid na ita kakapsat. Nga napabaro iti puso ng Panginoon. Amen. Yung ako, thank you so much for the message. It meant a lot to me. Dahil ti kay papanan na kanyak, dahitoy na mensahe ito. Tumakdan tayo amin ng sa. Shall we all stand? Comment kayo nga buy-buya. I hope you're doing fine as well. Agyaman kami ako, Diyos. Iti dahito nga mensahe. May sa isuna nga signal that there are opportunities you want to open before us. Not only spiritual opportunities, it could be business opportunities, position, other aspects of life, dear God. But, mamisan mi apo di gitoy, nuhaan kami na spiritually strong, vibrant. If you are losing spiritually, nagsaksakit spiritual life ni, aglamlami is kat bankrupt apo. Lord God, thank you for reminding us of the value of our spiritual life. Nga po, it matters to you. Ano na trick namon, Apo Diyos, kada kami, no nagadayumot ti puso miging ka. Inikan na kami ti opportunities, ikan na kami pa iti adong opportunities, ngam adayumot ti puso mi ti ministry. Ano na trick namon, Apo? So it matters to you. It matters to our family. Because Lord, these days, adot parikot problema, struggle. Ano na dete, sab ibagami lang sarili mi, be strong, but we should know how to manage the weariness. And thank you, that yung message, Apo ita, somehow, insuro na kada kami, no kasanumi nga i-manage, Apo. Help us not to overthink, to eliminate, diminish the dead spaces. They are not worth our attention. Digito lang dapat sa tipagduelan mi. We must always see the greatness of the ministry. Makita mi kumadigiti kayat mo ngay pa-realize kada kami. And these things will surely bring revival. Kabapabaruti passion mi because jay panunot mi Apo, it becomes creative. Wow, dahil ti aramidak para ti Apo, dahil ti aramidak para ti ministry. Dumten ti barong excitement ti puso mi Apo. So itod mo kadideta kada kami ita. Physically, no, damot kada kami dyan. Kapkapoy, gaputi ado nga saksakit. Ado apong pakabanbanlugan, paka-stressan kung dadumapay. Pangaasin ako, kapabarweng mo't dagiti bagini. Ikan na kam tinasaya at nga ina na tirabi dagiti agas na tumtumaren, umepekto na kung mga mangagas kada kami, dagiti kang kanan mi nga taraon, suplayan that energy kasapulan ti bagini. Every head be bowed, every eye be closed. Sino kada kayo kakabsat, iti na-revive itang abigat. Tayo ngayon manan. Amen. Praise the Lord. Kakabsat, ipalagip ko lang kada kayo, opportunities are ahead of us. The command of the Bible, let us not be weary. Kahit na nasawan, manage your weariness. Nung nabanlog ka ta, naupay ka, mauma ka, matalimudaw ka, you have to manage that. You cannot afford to lose the harvest and miss the opportunity God has prepared for all of us. Kararag ka ita personal ko na, Apo, restore my soul. Pabarwon di kararwak, Apo. Pabarwon di kararwak. Di pa nagkararag, pa nagbasat Biblia. Di pa nangiwanwan ko ti pamilya. Di pa nag-soul winning ko, Apo. Di pa nakipartner ko iti pastor ko. Di pa nang suportak ti trabaho. Lord, restore my soul. Oh Lord, thank you so much. Lesson 1 pala Apo dito, but Lord, nagdaktog sinaklaw na tibiyagwi. Kadadawit ka marod Apo ita. Renew. I hope na habang nagpipritsak kita ito at dadakas na inpasil matam ti panunod tong dalmaysa. That gives them the excitement to become creative, resourceful in the ministry or whatever it is they got. In Jesus' name. Everyone says, Amen.